O le taimele wanti ne vaenga le tai au le ua tātonu nei le itu la e ono i le tautua mana unanga nei le si fongo Samoa ia le lua api le nei fo i tai au ia o tātou au lia le lofa mleanga le lei le tātou matai sili le langi aso wharaile nei ia aso lua sulfitu le masino Februari lua afe lua sfumale ono ia e tautala malanganga whaaloalo e whailo le toi tatala lo ia o le tautua mele au unanga le si ufonga lo atunuu ia i le nei fo i tai au fau ma le nei tai au manuia a Talofa tuai le sofa ma le maloia sukeriso ia lo tātou li ma le tātou whaola le pa ia mawalunga lo tātou atunuu ia mai lava i o nao au te tele se ia o lava i nei whanawiti a Talofa anto Amerika Samoa le whaafunga mai nei tai au la stofi ia Talofa ni toke lau a Talofa fo i le loa loa nei tātou pa anga lo lala pa au so e staffa e fia ia ole nei ki lope mai ua tātou whaasalonga lungo penga tu whainangi wha māloro soifua whalau māloro soifua sopo vi ia le tua ia o tātou toi au lia male manuia ia le nei fo i tai au fau ai ele manatu ia ole a tātou mua i whaaftai le langi ia i le anga le lei ma le lofa lo tātou matai ia leo fu o tātou mula mawina i le nei tai au na me leo tātou sounding a lotu le o tāpena mai eile sunga le whawhiangainga ia Reverend Samoa mata afa ia mai le e ka le sia mea tutisi le ofisa i funga ai whale ula ia a wāle tātou tapo inga i le tua i le nei tai au smailo whafunga. Maia, tātou tāpua i atu i le atua. Ia outou pepese atu i a Iova. Ia outou whaafetai alo na suafa. Ia outou tāla i atu lana whaolatanga i le aso ma le aso. Ia outou tau atu lona mamalu i nu ese. Maona vāvenga i nu umalawa. A wā e sili Iova. E tusa fo i ona matuavi ia o ia. E sili ona matautia o ia tua uma. Amene. Anganga pa i ae. Le anganga e anga tonu ai la mātou tāpo inga. Wha mole a fio maia. Pāpatiso ma wha uina i mātou. Ina ia mātou whaia o le nei tāpo inga. I le anganga atoa ma le wha maoni lava. Yesu Keriso o mātou ole matatalo atuai. Amen. O le a tātou pese i le pese ua saunia. Amen.
whaitau ina a whionga pa ia le atua. O le a maua tātou tusi whaitau mai le whenga tuai. Tusi a profeta o Mika lon tā upu e fitu. A mata le whaitau mai le whai upu e sifunu ma le walu. Se e whaangata mai le whai upu e lua sifunu. Mika lon tā upu e fitu. A mata le whaitau mai le whai upu e sifunu ma le walu. Se e whaangata mai le whai upu e lua sifunu. Whaafonga mai e whiong pa ia le atua. O ai ea se atua e tusa ma oe o le whaamangalo anga sala. Ma ua le manatua soli tū la fono a e o totoe o lona tofi. Na te le whaamoe pea i lona toa saa. A wae fia o ia i le alofa. E toi alofa mai o ia ia te i la tau. E whaato i lalo ina e ia a tātou a mio le tonu. E te lafo fo ia la tau anga sala uma i melo loto o le sami. E te wha o le wha maoni ia kopo. O le alofa ia apera amo. Sa e tau tō ai o mātou tamā talu mai o na pō ana mua. Te talo le anganga o le atua. Na te wha pula ma wha amana malama. Ana whionga o tātou whaitauina i le nei aso. Mai e tū maupea ia te io lona lava vi inga. Nei se io o whaavavau lava. O le launga swafa le tamā le alo ma le angang pa ia. O le a maua se matua mai le tusi lea na whaitauina whenga tuai. Tusi e profeta o Mika lona mta upo e fitu. Ai wa o fili el fwai upo e sfunu ma le iwa e whai mo tātou matua. Mai wha apea lona toi whaitauina. E toi alofa mai o ia ia te i tātou. E whaato i lalo ina e ia tātou a mio le tonu. E te lafo fo ia lātou ang sala uma i melo loto o le sami. Mai le manatu au tu o le tusi whaitau aso o le kālesia me tisi. O le atua laveai. O le atua laveai. A soli tu la fono tangata Samoa. Ona mōlia lea i le fale o matai. O e ua tōwhia e soala upule, e whaamasino, ma o loo iai le pule, e whaasalaina ai le o mōlia. O aso nei, a soli tū la fono le tangata, ona mōlia lea le ofisa o whaamasinonga. E iai le whaamasino, na te whaavae ina o na whaiunga i molianga, o pine wha mau, ai maise o moli mau. Ona tuu atu lea o le wha salanga. O le tusi lea o Mika, ua mō lia le nuu a Israelu. Wo wha atasi ma le profeta, se i tā lia le wha i unga le wha misino sili. O le atua lava lea. A wā wa soli tula fono le nuu o le atua, o whaangalo ina fo le whenga inga nosi maia. Ma whaia miu e le tonu i luma lon singa whanga pa ia. E ao na wha o le toa saa le atua. O le wha masinonga tonu. O le sala, o le oti. Peitai. E a mata lava tātou tusi whaitau. I le pese ma le alanga o le perfeta o Mika. Ai sea. A wā o mau tonu le profeta o le atua la vea. O se atua e tu uava noa. Ua iai le whaamoe ola o le nuu o Israelu. La winga tonu lava leo le ingoa Mika. Lea whaamatala i upu wa amata ile tusi whai tau whai mai. O ai ea se atua e tusa ma oe. E whaamaa ngalo angasala. Ma ua le manatua soli tu la fono. Ona whaamatala le profeta o Mika. Le atua e whaamaa oni il whea ngainga nosi. Ha mai fwa ipo e luasfulu. E te whaao o le whaamaa oni ia Iakopo. O le alofa ia Abraamu. Sa e tautō mai ai o mātou tamā. O le ala leo le anganga whaaftai e pei o ne iai o tātou matua e le nei aso.
A wao le atua alofa. Ai whaafonga I upo whai mo tātou matua. E toe alofa mai o ia ia te I tātou. E whaato I laloina e ia o tātou a mio le tonu. O whaonga e profeta le vaonga ngana o le taua. Whaato I laloina. O lona winga e whaaumatia. Ia o tātou a mio le tonu. Le alofa lave ai lea o le atua. E mawhai I lona pule to atasi. O na whaato I lalo le angasala. O na whaapea leo le profeta. E lafo fo I angasala. I mea lo loto o le sami. E le I whaapea e tanu le palapala. A wae mawhai o na sātia. E le I whaapea fo I lafo I tuāpā. Ia tātou angasala. A wae mawhai o na toi suina. Ai whaonga e profeta li lo loto o le sami. A wale vaia Isra elu le sami lo loto. O le tuunga mau e le elia. O le nofoanga e le mawhai e se tasi o na usia. Pe sueina pe au ili ili. O na e lo loto. E lau tele. E whape nā le alofa lawe ai a le tua. Samoa e tuu awa noa le atua. O le atua lawe ai. E ui lava I o tātou sese ma o tātou ngasala. O tātou soli tula fono. O le atua lava e tausi whengainga. I le malenei. E ao na tātou whaamaoni. Ma tausi le whengainga maia. A wana ia o ina mailo na alo e tongi ola. Ma whaamaa ngalo ai o tātou ngasala. Ina ia tātou maua le ola e whaavavau. O le atua e lawe ai. Ono Yesu. Amene. Tātou talo. Le atua lawe ai. Le atua tu uawa noa. Le atua o le alofa fua ma le alofa muti muti vale. Le ala leo mātou mai ai o luma I le neitou la le aso. Se ia vatu le anganga o le whaaftai. O le whaamanu ma le whaane tanga. A wao o e lava o le atua lawe ai. E ui lava o mātou lava o tangata e le tonu I le tātou vāna nofo ai. E le whaamaoni le tātou whengainga. Pei tai o e lawa o le atua tu hawa noa. O e o le atua na te whaato I laloina o mātou angasala. E te la fo ina fo I le loloto o le sami. O loa lofa lea ua manuia ai lo atu nuu o Samoa. Mai lava I ona ao se o lava I ona iu. Whaaftai mo le nei aso fou. O fuafuanga ma lava singa. Ai mai se fo I le malosi o whaafowina. Whaaftai tele le alofa. Whaaftai le anga lei. A wā ua manuia ai lo watu nuu o Samoa. Whaaftai o whionga pa ia o mātou whaitauina. E a o ai e whaatonu I mātou. Ai mai se fo I o lo nganga pa ia o lo mātou fisoso ani sili. A lo mātou whaaftai le ali ie. Ono lo walofa lawe ai na e awina mai ai lo walo Yesu Keriso. Ina ia sausau ina ai o mātou sese. Ma o mātou a mio le tonu. Whaamangalo I mātou. Whaamangalo lo watu nuu o Samoa. Pe a whai o le whaavai ia te oi. A whai o mātou le whaamaoni le whengainga nosi ma oi. Le ali ie. E whaatau wa alava I mātou. Au mātou tatalo a vea ia le toto o lo walo pele o Yesu Keriso. Ina ia whaamangalo ina ai mātou. Ia lo whamaia le ali ie. Lo atu nuu o Samoa maona tangata. Fufuanga malava singa mātou te tuu atu ia te oe. A wale ise mea mātou te mawhaia. Pe au noa malau whaatasi mai. Mana tua fo I tama whanau o lo atu nuu, o lo iso se tafa o le lalolangi. Ia e anga le lei ia te I lato.
O ai lava o whenga e mamai ar tino. Ia e wha amalo lo ia te ilato. O ai o lo wha anu noa, o non malanga o maliu maleoti. Ia e wha amawhana whana lea li ie. Nisi foi o lo iai ai o sulu wha inga, nisi o lo mo mia lo fiso soani. Lea li ie a apa tua ilo au alofa. Tātou ma oe lea li ie, e manui ai mea uma mātou te whaia. O le talo lea ala tu Jesu Keriso lo mātou ali ima mātou whaolo. E lunga o Samoa ma le lalolangi a toa wha manuianga oe le atua tama, le alofa ma le file mu Jesu Keriso le alo. Ma aftanga maluanga pa ia nei se o le whaavavau lava. Amen. O le taimile wati ne vaenga o le tai ao lea ua se fuluma le iwa minute te ene leitu la e ono. Ia, ua whaafonga fo i le tātou tunu o le tātou sauninga lotu, le tātou taulanga le o tātou moli moli. Ia, i a ao le atua lona vi inga i le nei tai ao. Ia, tātou whaaftai ailo na lo whamlo na le lei. Ia, sauno fo i tātou whailotu. Ia, o le sunga whawhenga inga ia Reverend Samoa mata afa. Ia, mai le ekalesia me tutisi le ofisa funga e whale ula. Ia, i le atua laveai. Ia, o le autu le nao le nei a sofareile. Mo i tātou. Tānsanga molia fo i a bei o na tātou le lafo i le li me uma. Ia, a mai selfa amalo si au. Ia, mai le fionga pa ia le atua e bei ana tawar mai le au au ne li nei tai au. Ia, whailea ma woso whaleanganga. Whailea ma malu tai au whaleanganga. Ia, mo i tātou umalava, e te tali sua mo tātou wa maua iso tātou manatu le lei, ia, e tāo soa i lo fina ngalo mo tātou loto, i le nei tai ao o le aso freile, ai ale wha amatanga le wha iunga, o le nei vai aso, mo le ngang wha aftai tele lava, e lau sunga le wha whiangainga Reverend Samoa mta afa, ia, e tu sai fo i le tabaneina, o le tātou taulanga, i le atua, i le nei tai au sanga i pia na whamanianga so i whanga lue i lana whi aumalana ngā luenga. Lua sol minute te ene leitu lai ono, ia, tātou se mai tu inato, tātou pesa pisenga whalanganga, mi ingo le tua, wha mai atol tātou sani ngā lotu a whale ono, tātou se mai, a matalia tātou porkalame, Talofa lava Samoa.
Talofa lava. Yes, ua si tia le tau fesuia inga o tupe wha amamoli le Western Union, o lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaititia tupe wha o ngai lafo mai ai, ai te le o le a talaina. Ha whea nei le ofisa le #1 currency Western Union pe wala au mai i le 250 mo nisi whaamtalanga i suinga maua o taua fesuia ingo tupe a le Western Union. Le porka la melo ofisio komisio ngā ruenga de malo, Talofa ma le laufu fonga fia. O le sini au tu o le whaale leo o nanga ina ia babe ma ato tono le whaatinonga, ma ia whaia ma le laufu fonga fia. Ia whaataua ina le whaale leo o nanga lau tele, ma ia wha malo sianga tau sile tangata whai ngā ruenga uma le malo, ai maise teime tau tuai mo le malu o le atunu, ia mata ata ma wha alo. Ia whaataua ina foifina ngalo whaalia, ale ma malu o le atunu, e alai pepa fesili ma le ngaru e whaatasi ai, ma le mamalu lau tele, o le nau ta inga, ina e tuina atu se au nanga ma le lau fufonga fia, ma le wha maoni, e wha mani ina e so se tasi o le mamalu le atunu, ilona vave, ma le lei ato o toa, ma o nei swinga uma, e a mata mai ia oe, wha ma ite swinga le lei, Talofa, ma le lau fufonga fia. Le taimile watine vaenga le taiao le ua tailua sulima minuta le tana ta leo le itu la fitu i le tautua mala unanga nel si fongo Samoa le tu ipi le nei taiao i le mai atoi fo yo tatu pesu senga fa le nganga vi ingo le tua le safa mai atoi le tatu sounding lotu o le nei taiao i le talaina tatu fa salonga le sunga whawhenga inga ia Reverend Samoa Mataafa lea sa taitaia i tātou le nei tai au ma le whia au fola ma le au tua le nei aso whareile o le atua la veai na ia la veina fo ilo soi fuama le wola au e tau whamo tātou whai malo longa le pongi sa ua mauma li atu le o tātou iai le nei tai au o le langona lava na e tasi i tātou o le anganga le whaaftai o le loto wa tumu le whaaftai ma le fia ona o le anga le lei o le tua. Alo tātou e lunga tātou poklami Talofa lava Samoa le nei tau la sofreile whai whaatanu ina ona o le tu mai pe o le au ma le langolong so ma losi a le bulenga ma le o whai ngā ruenga a le Fexco Company tātou la ma lava le Western Union i Samoa nei o tumua nei a mai sila mutili sila whai whaatasi foi vale a onanga le #1 currency Samoa be ona ye le latu tua whai pia mo no tātou tunuu i lea taimi ma lea taimi i lea aso ma lea aso tātou pokalami whaanga solo nei vanga le tai au o le toi kuata i le fitu le tau nei ona tātou wasia fo i leo se tūlanga pe ona i le tātou tala le tau mosa mo matoke lau ta lele itu la fitu fa fonga ile lua i fa salawida tu tatu telefon lona tu fa salawida pe atali tu la valu ile town nei o le afale tu la valu tatu filo inga masani man le pulenga fo imale o fenga wenga le falo lo fa to anga bol agriculture store limited e lanto la lai sale longa o funga le ma vai tele wa fo tu ina to nisio lanto fa lawi loa o loa, o vai la au, o mea whai ngā luenga, o vaenga umalavana, mō le sila fia le tātua tunuu, e te anga i ei mō whai ngā whataunga. So la awhale i tuna valu tātua buklame, ma le tātua agriculture store, tali tula iwa, o na mai elo le tātua mawhatanga i lunga le tātua live,
ia ai tātou se ea tu le so ta inga tu sao ma le teo wha malo ni sila ia awala fo ile tu ina mai o lātou Talofou ia ile ngana Beritania. Ai fufuanga ia a whaleiva manto le aso fo ile nei ia o le aso I whasino ia ile tu ma lo vai singana numero lua na mutele sa la fai a mai se ai ile tu ma lo sa fata numero momua ia ile lātou whainga palota e pe ona ia ile whainga palota momua po le pre-polling ia lea safa atinu ina I le aso lulu talatua nafi ia o lea fo ila sanga ia tātou whaasalango tu sao o le awiwi fo ili nao ta oto ai le fuafuanga ia an tātou wala leo nei ma tātou TV iwa le ala ata le malo ia o le nganga lava e na ia whaanga tātou fola ia malo si anga o tātou whaasalonga e moni o atu ai ia ilo maota ma lo lawa lo fale whainga aluenga o lo awala I lunga le ala tele ia o lunga le vasa ia po fe lava le vaenga te anga ai ia nga ia to tatu fasala wa tu ida tu pole asta la mai I le fale palota ma le fale palota ia fa pena ona fa ngai nai le fa tino ina le palota ia ile nei fo ia so tu ma lo e pe ona ta ul time sola ia le foi la le anga I mai ma le suyo le tatu official le komsino fa palota ia le fiango fo ia se montafa ile tato proclame ia ona se ile la to sa se tolu ia ma le to fa se eula ia po le fiango ia fa so tolu an se to sevelio ia ma le to fa ia ma wile to mose ia mo le tato wa fa talo no anga mo le tato proclame fa toa ia mo le fa nga palota ia o le si vaenga maua mai fo ia tato report le ato fo ile avano le tele se la fai ia ile to fai fotia mo ona fo sam se lanto vaenga ma talo vato fotia talo vato sunga Sean mai se fo sunga la manu ia ma le sunga Fareti ia ma lo la vala la usul nei tai au tato team na le lo ngalu mai mo tele se la fai ia ol tato team manga ia tu ile tu malo safata ia le taita ia tu ile sunga ya nyai ia mai se fo io se lato o nanga ia le sunga ya Dwayne sunga Fred ia mai se sunga msoi ia o tato team na le anga ia tu ia I tuai safata ia to ina mai fo ia tato reporti ia pole astu langa ia ile tato wa fanga palota ia ile tato nei ia ona se I mai alava se longa lava tapunia ia tapunia tala itu la tolu ia ona tuli loa fo I leo a tātou whaasalunga I le taimi munumuni ia wai pe o le mai tawantu ta oto le fuafuanga ia toe malanga mai neli mo tele sa la fai ia lau whai ngā ruenga mai se o lato ngā lue whaatasi mana mata ngā ruenga o leo ia awale toe moli le mai ia o tātou pusa palota mai le mo tele sa la fai ia ba tau le ao te lenga o tulanga uma pe ona le tatou whainga palota ia le amaua o mātu pe anga I mai ia le fionga fo ia Semon Tafa ia mai le tatou official commission whainga palota ia o inae maua I le tala mauti noa ma le mau tutu ia mo le tatou whainga palota I le nei ia so mai se tatou talia tatou lipoti ia mai tatou tu malo vai singana lua ia le mutele sa la whai ma sa fata mua ia ele nei fo ia so ia ona fa fonga I fo ina ia le lono winga ia te tau lava na mau mai pe le ngilo lau le teo fa fonga a mo lima fa sfulu tanto scenario app fa mo iva tasi decimal tasi fa mo iva lua decimal tasi fa mo tasi o fitu decimal fa ia tato fa salango fai pea ele nei tai au ia ai o ka muta atu tato masini mo tato fa salango ia mai se le sunga ia Isaiah Cheryl la wapito la au tato au o nanga masani ia ole au te lenga le na ole tato feilo inga ile nei taimi se ia o atu ia ile taimi lava le afia fa mai ai ia a tato fa salango tu sa mo tato whainga palota ole tautu ole na mala au nanga na ole tale tu la lua ia ile auli ole porkala masani pe ona ifol tanto felo inga male mtanga ruengo leo ia porkala me tul lo va ya status ya oi male tula fono ia eva vai la foi ina tato porkala me palota
Ia to ina to tanto proklame mtanga wenga leo ia ona to fa wa we fo ila ia ma fa nga solo to ila va se ia I ulava ina mai ia tulanga pe ona el tanto palota ile ne ia so la fiafiana nei ia ona fa to amuta fo ile ina o tanto fa sala wa to sao ai tanto se tanto fa fianga nei va ngala taiao ia ona tanto o mai lea ile to ina to tanto report ila ta mai el tanto tau mo Samoa matoke lau manuala vaveao tau sangi lunga funga la au ia pese antuaita ma mantaini al kolisi maulungo le fifi malifa Sabule watine vanga le taiao le watoe se fuluma le 12 minuta le tana talia ia o le tula e fitu tanto se maile riboti lanta maile nail talo tamu Samoa mato ilau le watau limaina e le tato proklame le nei taiao ia o le talo tamu vanga o mo Samoa famuina l'afale tula lima i le vavea nei le source of raile lua fitu Februari lua filuono winga le tau o au zua savile le vaita lau la uftie pia Samoa mai au mai au matimu e afiai le atunu u inisu taimi. Mona mutele se la fai matumua nei mo le so. E awa o inisu taimi mana itimunga ta apisuluai
E ono whio lono le mawhaini se waenga whapena I wila mawhain tili. Ia ma le aso dai au o le ata ulu wawa solo ai ti munga. O le tala le tamo o ngā sami mga te whale o le antunu u. Winga le tawa au so savili le waito lau lo a fie pia o ngā sami o Samoa. Wainga ne ngā te whale ma o ngā sami I mātū. Ia, pata se fo I ma ngā te whale ma o ngā sami saute tu sa lei lau le tau tonga lea. Mo le so, o le angi le waito lau savili mai mātū I sa e I le 2.5 kilomita le tu la o ngā le lua I le lua ma le awhamita. Ia, ma le aso tai au o le angi le waito lau savili mai mātū I sa e 2.5 kilomita le tu la o ngā lumauma e lua I le lua ma le awhamita le maulunga. Here's our morning issue forecast for our Samoa. This was recorded at 5:30 on this Friday early morning today, 27th of February 2026. Situation in Moore's northeasterly wind flow remains prevalently over Samoa, with associated clouds and showers affecting the crew at times. For both Upolu and Savaii for today, cloudy periods with some scattered showers, moderate falls possible in some areas, and a few thunderstorms. And for tomorrow, some isolated showers. And here's our morning marine forecast. A moist northeasterly wind flow continues to affect Samoa's marine waters. For the northern marine waters and the southern marine waters for today, northeasterly winds of 20 to 25 kilometers per hour, waves and swells of 2 to 2.5 meters. And for tomorrow, northeasterly winds of 20 to 25 kilometers per hour, waves and swells of 2 to 2.5 meters. Ia, lena, o le tau tonga le nai pe o na iai le tātou talo tau, mo le tātou tunuu, ia e le nei fo I tai au o le aso Reili. E pe iona whamawina mai le ofisa le vai tau, e le awhali tula e lima, ia e le vaveao nei. Ai Talofa ni toke lau ma lo lawa soi whamanuia, ia o le ripoti la ta mai fo I le nei le talo tau mo o tau le nei tai au pe iona whamawina, ia e le tau leono le tau nei. Salane le tau mo toke lau pe ona saunia le ofisa le vai tau tau leono le vavea nei. O winga le tau au so savili mai I se sa e lo a fia I pia le atu e lau bitai. O se vaenga vai o pau ma maul e lo a fia le atu nuu. Vaenga le tau mo toke lau se I au lera va luanga le boa na nei. E a woi ni su taimi mana I timo iai fa pena I wila ma whai tili. E fia lolo fa solo ina ma lolo se savili mai sae. O le sami si fa solo in so. Vaenga iona tu atu. O le a woi ni su taimi. Manai timunga o le ayai whapea fo inai wila mawhai tili. Talofa ni, and good morning once again to Kelau. Here's your morning forecast for you, and this is recorded at 6 o'clock on this Friday early morning. Situation: a moist insular wind flow prevails over the group. Meanwhile, a weak trough of low pressure affects Tokelau. Focus a minute tonight for Tokelau, cloudy periods with some showers and isolated thunderstorms. Moderate to fresh easterly winds, moderate drives ease. And for further over Tokelau, cloudy periods with some showers and isolated thunderstorms.
Ia ole na, ole ribotil na talo tau mo le tātou tunu ue pe ona whaafonga ma iai le nei vaenga o le tai au. Ia, le sa whaamawina le official va e tal ben sula mulu nei le awhale tu la lima mo Samoa. Tā le ono mo toki lau, ia i le nei vaenga o le tai au. Ole mai o tātou telefou le tu la valulona tau whasalawina. Ia, tātou se atalo le mo le tātou ribotil tātou maketi funga lei. Ia, mo le silafia. Ai tātou se mas tātou whawhiwhianga, ia, o le nei vaenga o le tai au, vai foil tātou polkalame Talofa lava Samoa, ia, i lunga whaalalonga, ia, a le pulenga ma le o whengat venga le Fixco Company, ia, mana matangi mai zae ma le sauma lu o le tai au.
Talofa lava o talafou mai vai whanua. I talatumua, le o yesia wanoe alia e mai aini whainga whaala tua, ma le tau whaasese, i le teime whaasoa ina i le whasoa ni se lau 5 ta la le malo mo tangata no uma. Awa ua tuk mata manga tiu tele au whainga dwenga, o lo o ngā lunu ai. E yeili pote te foi i le matanga dwenga tina matamaita i o lo yeili pule le whaafue ina. O ngā dwenga o fisa o whono whaavai, i le sitala o tangata yanga waa mo le whaamanu yanga, o li pote o i lato o le a maua lato se leni, o e le i tau au ina i eisi tupe a toa mamafu anga, whaabea fo ima whaamaumonga o saini, mai si vaenga uma. O i tu ia o lo manino i le tusita i ala sa tufa ina i le matanga dwenga. O le au whainga dwenga le pūlenga o le poroketi miliona po le matanga dwenga leo tina matamaita i le taimere nei. La tau te saunia ta i ala matu se whao ngā mō resitala, mō le whaamatu uino se leni. Ho i la tau fo i na whama le whaamaunia ina o li pote o le sitala e tu ina atu, whaamaunia fo i li pote tu atu i le tūlanga na iai le whaasoa ina. O le tamau a inga mō le toi fo i atu o whanau ia o ngā. O le wa inga wa te le fo i o le whaatinonga o le whaamoe e nawhalawa ma le matanga dwenga. I le tiutea ofisa o whono whaavai, ua tu i ai le resitala ina o tangata umawa whiuanga, o loo i tu malo ta itasi, whaamaunia whaamamonga ua whaamawina e ala i le resitala, ma le whaataunu uino le tutongi ato le seleni ta i se lau 5 ta la i tangata nuu. O sui o a whiuanga po sui tamaitai, la tau te whaamaunia tangata moni o loo resitala atu i le whono whaavai, po o i la tau tonu ia e alala i a whiuanga o loo resitala i pele ai foi. E lango sui tamaitai masui o nuu i le whaatino ina a toa o le fisosoani le nei le malo, ua fautua ina foi ofisa o whono whaavai, ina ia vave o na whaanga solo le sitala, o loo whaasoro foi i le taimine nei ala toa o onga, ina ia silafia le lei le whaonga ina o pepa mo resitala mali poti, ma ia maua le silafia, ia la fua o le polokalame. O le isimiti ua lewa o na iai le malo, e te tau na iai ni alo le atunu u e ave makapeteni i lunga o va atetele, o lo o ngalulu e ai i atunu mamao. E le ngata o le a mawalunga ele si iti o tūlanga o tātou tama whanau. Te le ai male amana i o te mai o tātou tangata, ai o le tele ai fo i awanoa e ono te tala mai mo Seila Samoa, e au ona i lunga o nei vaa la upasa se ma vaa la o loa. O le saunuanga lea lea fionga i le ofisa silio au onanga vaa Samoa, ia tawhasi la whai i Piniu Filipo i le whaataranoa ngā matalafau mai vai whanua. E tasi nā vaenga o leo na ia i mātou whatanoa. A uane ino fua, me se ata atu e malosi. Tio mai to ia onga, le fui e maua ia avano. Ia me se fui o kose so lai, afa mai tai tātou mai time school. Ia me se fui o so soani a tātou tā ngā ruenga o ngā ruenga. Ia ua i pio la tau ia le recule tale o tātou maritime sector. O la una e to ia oma. Ia wa iri si wa paulea wa lava lea. Lava le mele na ufa uma e le STC tapliu le nga uma e. Ai o le fa solo ni. Wa to e le fa va o to le MSC. Ma e foi te mi to te le lava to e malanga de ia tunu mama. Ia o le e ia va no i tātou e si foi company vai ne. Ya, ai fai si mau lungo tu si tauna e tarsanga i ya onanga nei tono tato tu. O lo whaanga solo pia lava foi whaataranoanga ma le matanga dwenga o ngā dwenga mātina e te tele, ai me sopa anga tu maoti i le whaatonu uina le tasi whaanaunau ta inga. O le aveo lea o ngā Seila Samoa o lo i muli nuu, ma nofu anga tutu tonu i le Pasifika e a o ina i tumai mo ngā dwenga i lungo waa. Ya, o lo whaanga solo timine i o notisisi le mauna. E taunu to e whaale a tiri tātou au. Ia wa alelea tapena. Ia o le leifo ina o na o lea fo o ngā ruenga i o tātou se te Samoa. O le taimine nei ua whaia polokala me whaala wiloa ia o ngā maululunga. E whaatapula ai le tā ua o ngā ruenga i lunga o waa, ma le lumana i manuia, e o iai i la tau e mauani ia wanoa. Ua tā mau le tala whaasoro pito le whainga ua le malo Samoa ma le malo o Ausitalia, le whaapopo o isi malia ngai tolu, ua sainia i o tātou ele ele,
Le ana malanga mamau mai ai le afiunga i le minisita o le mtanga wenga le vai fafo au Sitalia ia Honorable Penny Wong. O le tasio nei whiangainga e aunga i le ngā wenga o lo ta imua i le mtanga wenga o fiso ta inga ma wha amtalanga te konolosi i le whaio ta iala, whainga whaavai, matula fono e maio io ai le whao ngā tatawina o awala whao na bōnei mo fiso ta inga ina ia vau ia le ave whaana nao wha amtalanga mai matanga wenga mai tūtino le malo. Whaapea na pa anga tu maoti, ato ai male saunga le mu ilunga upenga ta whailangi, ma le whaunga ino masini. E manino fo'i de maalianga le nei le whaateleina wa o onga talawhia ngai. Mo le to mai maasani o tātou tangata i le sosolo peo le soifuanga, i le tūlanga ua i le lalolangi i le tū whaate konolosi, i le awala saunga le mu. And the government of Samoa target a long-term cooperation in cybersecurity, backed by $2 million Australian dollars over the 3 years to support Samoa cyber priorities. The partnership was strengthening incident preparedness and response, enhance secure digital system, and to support governance framework aligned with the international standard through the CPAC Cyber, a development assistance program. Overall, to the support will include provision of new equipment and tools, technical assistance, and participation in the international forum. O isi whianga ngai lua, o le a langolongo ina ai le matata a malu le malo. O le tasi o le a una ia ai le a wai o malu le malo Samoa ia o unga. Ua whaatupe le malo au Sitalia mo malu o malo le Pasifika. E maua ito mai ese i le tū tau puipuinga o tangata nuu, e le ngato le ngatai whale, lau ele, e o lava ilunga upenga whaamtalanga. Ile Malaysi o le asanga whaalau tele le au aunanga leo le Pasifika e au fiai ma Samoa, e tali ai mana o ngā watunu o le Pasifika, e peo na fsosani mai ai leo mai isi atunu u, ile tani ngā malo a Samoa le tausanga lua whelua se furumana wha, ile whanatanga a taitai o malo le taupulenga. Prime Minister, your concern about the scourge of transnational crime, including drug trafficking. And I know the deep harm to families and communities this causes in Samoa and across the Pacific. And we know to combat drug trafficking, countries need to work together. We understand our two countries that working together strengthens security of Samoa and the whole Pacific family. And that initiative is about stronger coordination, stronger training links across the region. And I'm so pleased that already we have had 7 Samoan police officers trained through this program. And you should also, I hope you are also proud that 2 of the trainers in this program have been Samoan officers. O le whaamoemoe na whaia i le whaletali māloa le tau mea sina, o le saininga 5 na whaatino le awhiunga i le taitai o le mālo ia Honorable au le male toa le wetea po la taivao Fosi Smith. Ma le awhiunga le minisita o le mtanga ruenga le vai whafua au Sitalia ia Honorable Penny Wong. Na au waisu i le ka peneta mo li mau i le polokalame, ai o le sao fo i o whaau lulunga, o mtanga ruenga o lo au fia i le saininga 5. O le mai o le saininga 5 na whaatino ai le whaafe, a le awhiunga le pale mia, ma le malo Samoa i le asia singa, a le minisita o le vai whafo a le malo o au Sitalia. Talafona mo le nei vaenga le aso manui telefo fuanga o whianga i male atinu u.
sa logo kele male angoa ile maua masala sai lo he logo o wasa mai ile fa fika male kele o pu nga o mapu lunga o le baile ai o sebea e fai ngaka kali ko lo ngi ka ngaka le o la ngai fa pe nga e ke e wala ba ile ve ke ma pi I mau ia au le kama e po wa la ba ile anga muli muli mai aka uwa o puli lo o vai mai fala aua ile kuwa yes lo metai Try on the shot on the tongue, but fire shot on the toe in the room, they all out. Yes, on the tie, but try, let me go out, Taula ile baai ia tumaua Aela afo ia tamau leileanga Eu se mafutanga tu vapo e vanga Tautai mai lea oia tamau Afo launga Yes, lo metai, fa'afetai, mona sa o lo tonga, wai fa'asa o lo toina lo nei ola. Yes, lo metai, fa'afetai, lene uau langona. Fai ya mai komba ai fika ulo wai sai kia so solo ile faula piki ya ya wai ke pala ai ka uma u me sa fai o wa o ringe yo langa pu fai lava o so sao fa ma ke lo ko ai sa mi mai e ki fai pi kopo pe sigi ya wai le na masila ele ko ma o mo o ka se ke yo langa se wo ka fiu fo I kai fai wo fai fo ile le a mo ka na o ya ma lo fai ai yes Lo metai, fa'afetai, mona sa o lo tonga, wai fa'asa o lo toina lo nei ola. Yes, lo metai, fa'afetai, lene uau langona. Yes, Toina, o fea e usu po ia. Se o te alua tu pole asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Ka longo vai ngā lua polo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mana te le ala, awano le leia le si taru sanga ia e mosi masini fo ile vidi ai la au. Te lo se falo lolo mau i masini ia. Ui papa, ke haru sa o alai vai tele. Ile falo loa mo fato anga, te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tu lai le whare komiti taru sanga ia. No ti elo le I vai tele se mata ia masini. Fiu mai lo ia tātou la lai funga lei vai tele fa peasa le longa mo le motu tele sa la fai. Pe bala au mai fo numero telefoni 225 251 fa peasa le longa I le 5 pe asia se fo ilunga o penga ta failangi I le mātou Facebook page Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow.
pamaele o lango ina ele tele o tangata tele o fala vela ve tutupula vore fatanala o eso poia la porta vale sa sawa Mama san fasilio pase sei pasi Olori mapiki a pure popolea I la vale malatu Ualau lau tutu manono fole tala fea mai E telele na onisio faala vela ve tutu pumai Na ita maisia o mata avale a fio italo Masai lola tori matala Otulanga la baia aveta balea matalia Usauni taimi o mawa esili la vale puipuia Leo fiso leo leo Talofa ilo matala Asepa maele olango lango ina ele tele o tanata Fala vela ve tutupula vore fatamara O eso poia la porta vale sawa sawa Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau fesuia ingo tupe wha amamoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaitijia tupe whaongai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. A whea nei le ofisa le #1 currency Western Union. Pe wala au mai i le lua limao no lua tolu. Mo nisi whaamtalanga i suinga maua e. O taua fesuia ingo tupe a le Western Union. This is the story of El Luta, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored. He was only 19 and was sentenced to die for something that somebody else did and blamed on Elute. Then they changed it to life and so he could escape. From then on they chased him and searched for him day and night all over Spain. But the search was in vain for Elute. He had only seen the dark side of life, the man they call Elute. And he wanted a home just like you and like me, in a country where all would be free. Though he talked
one gave you a chance in the Spain of those days. On the walls, every place they had put up the face of Elute. And he robbed where he could, just like once Robin Hood. They finally caught him, and that seemed the end, but they caught him in vain. Cause of change came for Spain and Elute. He had only seen the dark side of life, the man they called Elute. And he wanted a home just like you and like me, in a country where all would be free. And that freedom really came to his land, and also to Elute. Le polka la melo ofisio komisio ngā ruenga de malo. Talofa ma le laufu fonga fia fia. O le sini au tu o le whaare leo o nanga ina ia bawe ma ato tōna le whaatinonga. Ma ia whaia ma le laufu fonga fia fia. Ia whaataua ina le whaare leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whai ngā ruenga upa le malo. Ai maise teime tau tua ai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo alo. Ia whaataua ina foifina ngalo whaalia. Ale ma malu o le atunu. E ala i pepa fesili ma le ngaru e whaatasi ai. Ma le malu lau tele. O le nau ta inga. Ina e tuina atu se au nanga ma le lau fonga fia fia. Ma le wha maoni. E wha mani e ina i so se tasi o le malu o le atunu. Ilona vave ma le lei ato o toa. Ma o nei swinga uma e a mata mai a oe. Wha ma ite swinga le lei. Talofa ma le lau fonga fia fia. Sa wale watine vaenga le tai au lea ua toi lua se fulu minuta le tona tali o le itu le valu e le tautua mala unanga ni ilsi ufongo Samoa tu ipi ya na sa whafongo tātou tunuu e le ulua i whasala winato tātou telefon bai vai whanua le nei tai au watasi ai ya ma tātou musika wa lawa ta itoloina ya o le whafonga mai le nei tai au ya tau whai atu tātou report le maketi funga lei ya ele nei foi vaenga tai ai le se vaenga le text mai so le fer kanga karinga kiu ke man kai ai wa lo insangi ya ai le ai o le lava santo ina tanto musica te to lua oi ya o so va vania to e au mai ya fa so ya ele nei vaenga le tai au ya ai fia o le wa ma fa sia to fo i male to fa sala ula ya au lava tatu fa sala wa fa au ya mal tanto fa so le nei vaenga le tai au morning sala ula ma lo le usu ma lo sai fo manuia ya va be fo yo na fia le nganga ma le loto ma le mafau ma le tino eu fo fatu va tar fatu ile eu fo tu mai tai fa sala eu lo tu foi ya wa fo tatu tu nu fa longo ma lo tatu tu nu mai mo mai ma fa fo mai ya e ma lo so fo manuia tu langa Samoa o te tele ya le wa hal fa I fo I ma le fo mai ni ta fo le falaile so fraile ma lo le usu ma nei lo fa solo yo ho so mai in market ka fai mai o fika in market I wa le ta fa mata to ya tu langa mata ma e ke fo yo a ko lo wa ta tala va solo atu lo lu sul fa tu la po pe sa wa fa ko ko le ko va ya on sa wa fo la lo ya ka la boy mai sa fiu so sanga va ngo vo le lo no vinga lo tu mul market ya yo ene o te vo I va nga le fa pulo we I ta lo va nga na ringa ol fa le fa pulo le uso mai fa pulo we ka o fi la ko va ngo e va pe nga so fu nga ma va nga ta to ma ki sta info yo na pasia tu le mai mo ile tu to tele la foi fatoanga tele foi la foi fatau tele na ai ngai la foto nu la foi business I faloloa ma vai ngo ma le tono market til to fa so ole kole le matau ti ole le mau ia a mai se voi la ta to ele ngata ta to ia ar mo tele voi sala faila to via ole le o el ta to report I sale longa ia ole mai ta wa to voi lunga penga to faila
Ya mai se ol tete lato. Pe ole tu le leile o tato penga to fai langi le fa ngala fai fa toanga. E ku le ia ilunga ma fa ala wiloa ilunga la to banga ma fu fa ile leanga ya ele ngata wena tato report le mageti funga le. Ya a ol tato wa proclame fo ile alo la wele ele manuia. Ma ne si dia ku nga pe yan me de ta. E si dia tu nga lo ka fai sa video fo le fai au live la fa ko anga o si au kalo le ale al wai o so akua yo o si au ka mu le ale e al wai o kai o si o la nga akua le ya ngai lo le me o fai me yo live fai mai kala o fai mai kala o fai mai te lo le si ya ma ke le fua le la lo langi o manatu ma la lo langi o ma fo fo ngo vese fo ia e la lo langi o kala yo o le ato laulangi wa o kele na fai mafofonga ia ai fatal fatu pe fai o le wa mino i mai le tunu nei tai na nei fa na wa onga ia mar to tele o le wa i lunga fo le tele le si vai o pisi mai fo le wa wa e sawa e kale o mo so le wa maka na pisi mai le ngai mai tono taula ia o kele fo ta vale ia wa fa pe na fo yo na e la vai nga pe na pisi ya tai mi uma ya a fa yo na kwa ma le fo mai ya fai ma na ya fai nga fai ma fo na ya ta pe na ya ma vai sei puti al ta to ya tu no se ma lu ta ya wa le ne ngo sa mo ma panke ya se me a ka wa nga ni ka ya o te loe te le ia o le vaenga le lau fo lai ia tau favela oe ale man faus so le o nga le ke sa ngwa mai faus longo winga ninga kope o faus e whakanga sa o mai pake vai ko wola le anga le ngeni e ro se me lo winga ka fo le wa fo e la fo ki po la winga tau ma le fo sa no ai tai tai ma lo na fia lo wa fa se ku mai o kai e ma teti ia na ia no la fa nga mo nei taimi ia au tau fa tu la nga inga renga e fai i sawalalo ia ma vai nga umane sai ia nga nei maketi na fai falainga ti poa pankeke ia sa unisi falawa mo ma kofe ia me uma la mo mai o kai tato maketi fungalei Talofa toai le fionga i le tamai te pule ia Nga ya tu Vasili, ya, basalata o whainga ruenga le vaenga le tai au, ya, good morning. Na o le maua e utulanga le wa vave kako, o le ukau ku mai numar kako, ya, e usoku utu kako o se mauka, ya, malo, nga wana nga le uko kau sui, wale kai meo le kau kuri kai meo, e kako upu e akai kua paloka. Ke nopo o, Ia, o lawa nga yatu. Pere rei nare wari ngā wai oso ngā le wharolo li nei i mko. O i oso kui ki avi. E oso ki a lin koe a whel mainas. Yo, e kere a wharolo e a whel. Ia ki ngā ingai fosi am kā wale ngā. A tala watu le sunga vangiai. Ia, masela tau a pase se malu. A tala watu le sunga masoi. Ia, pi stasile o toi ultai al tato a aonanga a faso. Yoi. Sunga Dwayne, sunga Fred. Ya, atala watu fo mo tele sala faila la wa live na wa kuainga on tato. Wa live nga ready mali pokia for tia malanto team. Wo fo ya sky renga samia ro. Wala nga fa yo nga i o vai sala. Ya o vai sala. Ya wala ma nga samia nga le ku pai da no. Fai kui ya. Ai loa, ele ke kenga hole sami. Ele ai ma se eise ko mai e fangoka, ele ma se fangoka. Au fo. E longo winga, a fai ore sami. E ka ele me winga e nga kai lungo kuri vai ele ka ele ka mangi. Wa ko nga o to nga fai vanga. To nga fai vanga faso. Longo winga la fika la wari ia. Ese ilonga e pele lele tai. Pe ele ko nga pe fo nga le wadi ya lima ya ilunga e ke vai mama ko ai ole ali aula le ku mai ole ai vai la le ke mo kama bu a voy a me nga le fa ko ai ola e fo mai kai de wadi wa fa yo la mo ko ai pe ele kai ke mi ya malo ai si ke wa fa le ko ngai nga ai le ia mai ka ko ri poti mai sa vai Ya la
ia o tūlanga pe ona iai ai o le tali tato pe ona tau wha ata atu taia o tato porklame a toa level nei aso ia o se taime o luma fo ona maua mai leo tato reporti mai le tato team mo tele se la fai o tala watu le sunga leo mamoe ia a tala watu i fo i le tau whai a fotia moe o nā forsa tala watu i le sunga fareti a mosa ia wai pei o le fo mai leo o mea kau soka inga pe fa fianga au mai na ko inga ya ka ko Ia, kamaro. ia le sunga fareti ia ai mai se fo o le kapiteni o le ala ia wai pei e tofu umalava la tau mata fa yoi Or meo ka vale o songa lo ke wai o songa lo ke wai o le afio ka vale o la o ya nga ma ka fa yo ka vai le pa o ka pa yo ma vai spea po le nei spea yo me o ka ngo fu o le wai o me po wai area yo ka ko fi foi fa ka ko son dei ya le sa o ta fi ka ngwa o sia o ka o le Kara lo makua fo awale loki. O la viu se kama faleti. O la viu le stava fareti vo ngale ka ko ngeki wa uma si da fia fa IT fa reti. Ale lo la se ele avata valele wa. Ka ngo fo ai fo fa pe fa ka chat ske fo. Ya. Wa. Maro la barka ko team sa vai. Ya ka ko fero i pea le i hanga i kongon malai ka ko ka ronga nias ya le yo nga fa mo mo se puti le fo ko ngai ma ko fa ya ka la fo le ngai ko ki ku va ola ki le fo singa pa ke ki ngai ko ki ko mo ko ya e fa yo el pa ke ti le o malato o le uka fo ila yo mai malago e ka u fa so mai ngai meo ai fa marat Arat o sa vai nga to lua suina tau tur mai. Ya le tereng foi por afio ngai balasi. Lua pito fanua to ma sele. Ya ele to fa ilo foi le tamali. Foi lo sa la to. Te foi to sanga o ave fai pule o par mene. Ya le as fo I wa to fo I tava. Ya mal le to fa ya mo pa. Pali Henry Burke. Ya suina to lua. Ya le sa tau va fo le palo tau sanga te ne ya le fo to yo la o to tau va mai ina wa fa mari ni tu la fo no fo le asui lo va nga fa vai picado se siku ya e tau to fa palo fo ile tu malo le ala ye mta u po singano numero 2 ya ina sa tau ya se makongu u fangsa ya maliska ko ngari papa Ia e to lua sa vai, e to lima ia sa fata tas. Ia, o na I sa fata, e to lua tamai ta I e tau futuri. Ia, to lua tamai ta I e to lua li. Ia, o le fionga ia turma fono taitin. Ia. Ia, ma le fionga ia I fo. To inga mala vai silika, vai inga to inga mala. Ia, o le sunga ia te wafunai sa altonga fui maono mio. Ia, o le sunga ia te wafunai ai ali anapu. Ia, ma le tofai a lue le pou. Ko ingo tiki. Tiki la pinsa. Ia, o mana ia foi le tau sturi ngala le to lima le. Ia wai pi ta ilo ia ta e pi fou mala tau sturi ngala e stai mo mo le o ta ilo e po te o se por mesa isi sin kamo e mo e ko lima le. E pe o lato umale le o lato do temi nei. Ia, ma ele sisi foi le fa pe pai kakara ngoi fo. Io. Me foi pule ele sisi foi le fa pe sa foi pule mo boa. Io. Ia, ele la fa pe o tato tanta parot. Ele foi mo fa pe que ele parou com a dele vai ele me sabe meu foi ele com malo que pai ele parou vale singa me kusala le ngi kala ngwanga va pe ngai fa wale fo uma ia tamali imfatua nei tono talonga na tele so so ali fora le mora palota ia fa ia la to ia lo vinga tilo I to mai o ngava ia o le tautua le tangata I rona ai o le nu o I kalesia
fai nu le le, fai ainga le le, fai e kalesia le le. Ia, ma oisi e to tere la to sao le malo. Ia, ka kia, le au fai ka kia bat, ia le lau mawhai aku bata fai. Ia, ka kia. Ka kia aku la inga malosi. Ia, inga sa aku kumafog. Ia, le na, tau ina ia, hanga lele li il fatiri no le fasao wal fasao le fa nga faso I te fua la kwase si maka kele mai sang fa fa longa fa kele foi as taimi mo mai você no status sui mo fisa foi com palot ya on fa wa foi le tato tara noanga ia ku sa vai ku sa vai ku sa ngapu ma wa sa fa ka ya toi o toi da o toi na nga I toi sa fata ya al forma ila o le sunga fred o ka mo toi na yo ka mai le maunga o ka mai le da foi mo ka mai mo li o le ava ya ole na fa yo le voi lunga le tele lo tatu tunu le ya ona fai ma hi o le sa palasi timu anaf sa wanga po le foi sa ma ulunga timu o le ka foi nga nei pe te ro po la sta la tamayo ya mo le foi salvaita ya ta wa nga I marina ta fa malu mai o fale palota fa so e pe ona fa tirino sa fa tamo mua ya o le fale palota I salamo mutai ile igalesia betisi ya o le sela to wa fale palota o salamo muta ile igalesia betisi foi ya o le e fakasai sa na puta e fakasai sa na putai e fakasai sa tawatai o le metisi sa tawauta ya o le e fakasai loto fanga ma le metisi fo loto fanga falpalota e valu falpalota mo le tu malo sa fata numero mua ya wala to preponing len fatino I le e fakasai sa na puta ya o falpalota e pe o le falpalota ye fa nga I le motele sala fai le tu malo mai singano lua o le Ecclesia Assemblies of God I fangsa o le Ecclesia Katoliko I sa taua Ecclesia Metodisi sa taua ya ma le e fakasai papa sa taua ya o falpalota na fai nga ya te ya ilo tatu tuno un motele sala fai ya ile tu malo fo ile vai singano lua ya mo le fatino ino le palota pe le on fai ya tu ya sa no andu to fa so ya ele le lava le tali le malu taya o le taya le tarval yo a te lo foi ele se foi numero la sa palo tala sululu ya o tau tu mama ina il ngar venga la to o ta ofisa ya me se foi fa nga solo ngol fa mo lia so e la to la sa ta pena ya fa to la vai palo tala so nei ya na fa ye lo taimi tatou I savai ia tatou foi tatou ainga ma tatou tu malo I tua safata ia wal fa mo boila tou ia e mai maua pe anga fa pe foi le lita fide e pule a ka ia wala ka kalangolo ni me foi nga palot io a fa yo le foi mo anga I tua tu malo foi mo palot ia fa longa na ta mo ia e pule le tu e pule le tu malo e pule tanga tau le tunu e le filfilinga o taita yo le tunu yo nga le foi la le fa mo le aso ia se ka ko talia ia po feo ia le pule a safata ia me se fo sa vai ai yo le lifa ia tato fa tem karasinga e pio le winga tala foi ma mo pa fa pe pule a ka ia o sa va mai a ia wa ule wa ka se ma ai masi ia ni ele se vesi ya nga me fa pe nga wala fa yo le ko le ma ku le ka ma fa be fo yo Kim Jong Un yo mal ka ko palo ka yo le as ka mai ka nga ka yo mo ka ki nga me so de ya la
e ngu ia ko kere fo le ia ko ia wai ko ia se fa ko wa po fa lo wa ia wa pe ia le fa ngo nge lunga le si kai mi va mai ia lo wa finge le lo winga u lo ngai va pe ia lo wa finge le la ko mai ia wa pe o fa solo nga o nga fo ko nga pu e pe ia ele pe la tato ia tato e fili le tulo ia wa nga e se mai pule nga kamala yo me ia le ra marolo ai pasia ko ro wakari e fai mo fia e mai ko mai mau pa pe nga se ka kom ka upa nga o ba o kala la mai kai o la o fai mai ma ko kumaro o le la go fo ia nga ia oni se tanto tala no ngam fa sol taia o tanto se tanto fa fianga ia sai fo tanto wa fa soa o mo non tanto beselea ia so toi mal toi tu nanto tanto telefone mai vai fanua Vivianga na musika so ife filo yun vai ngale taiao la webesa la stars pipa i la watanto neli tu la valu ya se mai ele toi tu nanto tanto telefone mai vai funua sunga mata ai nai sako Tala whalawa o tala whau mai vai whanua. I tala tumua, e leo i sewa noia ria e mai aini whainga whaala tua, ma le tau whaasese, i le teime whaasoa ina i le whasoa ni se laulima se fulu tala le malo mo tangata no uma. Awa ua tuk mata manga tiu tele au whainga ringa, o lo o ngālu noia i
E iai li pote te foi i le matanga wenga tina matamaita i o lo iai le pule le whaafue ina o ngadwenga ofisa o fono whaavai i le sitala o tangata yanga waa mo le whaamanu yanga o li pote o i lato o le a maua lato se leni o e le itau au ina iai stupe a toa mafua anga whaabea fo ima whaamomonga o saini mai si vaenga uma. O i tu ia o lo manino i le tusita i ala sa tufa ina i le matanga wenga. O le au whainga wenga le pūlenga o le poroketi miliona po le matanga wenga leo tina matamaita i le taimere nei. La tote saunia ta i ala matu se whao ngā mō resitala mō le whaamatu uino se leni. Po i la tō fo i na whama le whaamonia ina o li pote o le sitala tu ina atu. Whaamonia fo i li pote tu atu i le tūlanga na iai le whaaso ina. O le tamau a inga mō le toi fo i atu o whanau ia o ngā. O le wa inga wa tele fo i o le whaatinonga o le whaamoe e nafalava male matanga wenga. I le tiutea ofisa o fono whaavai. Ua tu i ai le resitala ina o tangata umawa fiu anga. O loo i tu malo ta itasi. Whaamaunia whaamomonga ua whaamawina e ala i le resitala. Ma le whaataunu uino le tutongi ato le seleni ta i se laulima se fulu ta la i tangata nuu. O sui o a fiu anga po sui tamaitai. La tau te whaamaunia tangata moni o loo resitala atu i le fono whaavai. Po o i la tau tonu ia e alala i a fiu anga o loo resitala i pele ai foi. E lango sui tamaitai masui o nuu i le whaatino ina a toa le fisosoani le nei le malo. Ua fautua ina foi ofisa o fono whaavai. Ina ia vave o na whaanga solo le sitala. O loo whaasoro foi i le taimine nei ala toa o onga. Ina ia sila fia le leile whaonga ina o pepa mo resitala mali poti. Ma ia maua le sila fia. Ia la fua o le polo kalame. O le isimiti ua lewa o na iai le malo. E te tau ona iai ni alo le atunu u e a vema kapeteni i lunga o va atetele o lo o ngalulu e ai i atunu mamao. E le ngata o le a mawalunga ele si iti o tūlanga o tātou tama whanau. Te le ai male amana i o mai o tātou tangata, ai o le tele ai fo i awanoa e ono te tala mai mo seila Samoa, e au ona i lunga o nei vaa la upasa se ma vaa la o loa. O le saunuanga lea lea fionga i le ofisa silio au onanga vaa Samoa, ia tawhasi la whai i Piniu Filipo i le whaataranoa ngā matala whau mai vai whanua. E tasi nā vaenga o leo na ia i matu whatanoa. A uane ino foa, me sa tātou e malosi. Te o mai tō ea onga, le fui e maua ia awano. Ia me se fui o kose so lae, awha mai tai tātou Maritime School. Ia me se fui le so soani a tātou tā ngā ruenga o ngā ruenga. Ia ua ipi o lātou ia le regulate le o tātou Maritime Sector. O lai au na e o e tō ea onga. Ia wa iri si wa paulea, wa lava lea. Lava le mele na ufa umai e le. Le STC tapiu le nga umai. Ai o le ai fa solo ni. Wa tu e le fa va o to le MSC. Ma e foi te mi tu te le lava to e malaga de ya tu no mo. Ya o le e ia va no i tatu. E si foi company vai ni. Ya ai fa foi si ma o lungo tu si ta ona e tar sanga i o nanga nei tono tatu tu. O lo whaanga solo pia lava fo i whaataranoanga ma le matanga wenga o ngā wenga mātina e te tele, ai me sopa anga tuma oti i le whaatonu uina le tasi whaanau ta inga. O le aveo lea o ngā seila sa mo o lo i muli nuu, ma nofu anga tututonu i le Pasifika e a o ina i tumai mo ngā wenga i lungo waa. O lo whaanga solo timile i o notisira mauna, e taunu to e whaali a tini tatu au, wa alelea tapena, o le leifuna o na o le afo o ngā ruenga i o tātou se te Samoa. O le taimile nei ua whaia polokala me whaala wiloa ia o ngā maululunga. E whaatapula ai le tā ua o ngā ruenga i lunga waa, ma le lumana i manuia, e o iai i la tau e mawani a wanoa. Ua tā mau i le tala whaasoro pito le whainga ua le malo Samoa ma le malo o Ausitalia, le whaapopo o isi malia ngai tolu, ua sainia i o tātou ele, le ana malanga mamau mai ai le awhionga i le minisita o le mtanga ruenga le vai whawha Ausitalia, ia Honourable Penny Wong. O le tasio nei whiangainga, e aunga i le ngā ruenga o loo taimua i le mtanga ruenga o fiso ta inga ma whaamtalanga te konolosi, i le whai o ta iala, whainga whaavai, matula fono e mai o ai le whao ngā tatawina,
o awala whaona po nei mo fiso ta inga, ina ia vau ia le ave whaana nao whaamtalanga mai matanga duenga mai tūtino le malo. Whaapea na pa anga tuma oti, ato ai male saunga le mu ilunga upenga ta whailangi, ma le whaunga ino masini. E manino foi de malianga le nei le whaateleina wa o onga talawhia ngai. Mo le to mai maasani o tātou tangata i le sosolo peo le soifuanga, i le tūlanga ua i le lalolangi i le tū whaate konolosi, i le awala saunga le mu. And the government of Samoa target a long-term cooperation in cybersecurity, backed by $2 million Australian dollars over the 3 years to support Samoa cyber priorities. The partnership for strengthening incident preparedness and response, enhance secure digital system, and to support governance framework aligned with the international standard through the CPAC Cyber, a development assistance program. Overall, to the support will include provision of new equipment and tools, technical assistance, and participation in the international forum. O isi whianga ngai lua, o le a langolongo ina ai le matata a malu le malo. O le tasi o le a una ia ai le a wai o malu le malo Samoa ia o onga. Ua whaatupe le malo au Sitalia mo malu o malo le Pasifika. E maua ito mai ese i le tū tau puipuinga o tangata nuu, e le ngato le ngata i whale, lau ele, e o lava ilunga upenga o whaamtalanga. Ile Malaysi o le asanga whaalau tele le au aunanga leo le Pasifika e au fiai ma Samoa, e tali ai mana o ngā watunu o le Pasifika, e peo na fsosani mai ai leo mai isi atunu, ile tani ngā malo a Samoa le tausanga lua whelua se furuma le wha, ile whanatanga a taitai o malo le tau pulenga. Prime Minister, you're concerned about the scourge of transnational crime, including drug trafficking. And I know the deep harm to families and communities this causes in Samoa and across the Pacific. And we know to combat drug trafficking, countries need to work together. We understand our two countries that working together strengthens security of Samoa and the whole Pacific family. And that initiative is about stronger coordination, stronger training links across the region. And I'm so pleased that already we have had 7 Samoan police officers trained through this program. And you should also, I hope you are also proud that 2 of the trainers in this program have been Samoan officers. O le wha na whaia i le whale tali māloa le tau mea sina, o le saininga 5 na whaatino le awhionga le taitai o le mālo ia ono pola o le male toa le weteo pola te iwao si Smith. Ma le awhionga le minisita o le mtanga ruenga le vai whafua au Sitalia, ia ono po Penny Wong. Na awa isu i le ka peneta mo li mau i le polo kalame, ai o le sao fo i o whao lulunga, o mtanga ruenga o lo au fia i le saininga 5. O le mai o le saininga 5 na whaatino ai le whaafe, a le awhionga le pale mia, ma le malo Samoa i le asia singa, a le minisita o le vai whafo a le malo o au Sitalia. Talafona mo le nei vaenga le aso manui telefo fuanga o whianga i male atunu u. O le taimlua tine vaenga le tai au lea ua se fulu minuta tene litu la evalu ia o le nau whafonga le tātou tunu o le toi whasala winato tātou talafau mai vai whanua ia mo le nei fo i tai au o le a sofareile. Se sian whapoponga le tā lima le fiafia na nei ai tātou semes tātou whafifianga ia o le sao le webese teine ma li imta mai tai foi ia po le whanawa onga mai le laumua kolisi maulunga vai maunga ia ele toi langi ina le whafifianga ma le webese le maa tolua bese fia nei mai alon tātou whatunga lea tātou se mai
e le tātou ripoti ma le tātou maketi funga lei. lagi matafi malo akua ila Samoa painga paanga masari nei tangan wen mo tu inga tu la tu ki mo TV ba ya male pala po toba tau yo pa la me pa sei lewa ma tu pa se poi e guarda tu ripoti mo le ya splaile e le marketing nei lei sir mai ya mo si mai mo re tu la pa solo ta tu por kala ya le wa ma ta ma nei o kalo ya mai tau mai ya tu tua pa di matara o tua sputa mai tau mai kole tu pa le o tau mai to tini para pa tu cara ta ma tua sputa ya ini tu
Talo para. Ele que foi a Tubeona e a leva tá dia pula na Talo. Talo que me não passei por você aqui. Aí se vai na Talo por favor, Kalau bos dalam, pak dia patah. Kau ada kot malahi, aku lagi main apa siruki. Kasih pak ini mah, ini kan yang mau buat siruki tak. Nah buat siruki boleh kosa. Kalau kau bayar kau solat sah boleh buat siruki. Ya, kalau mak kau mulu, mau berapa? Kau mau ya? Ya, malu. Ya nak. Ia selamai tātou Samoa, Opo, tuan watu yang ngai Papulau Mayai, di seluruh na masa lain soi, kama ia rumah Pak Kong pera. Kalau dia nak kata dia, dia pada dia sulang. Kasih dia Mayai dia baik untuk Biasa ia sang kamaru aku amang ia Opo na po yo. Nah, akak maya ni. Malo dah ba? Cuma balik. Kau ni pun merasa bahawa pak ia berpakar. Kau ni malis tu kamu kau. Yo. Ia dia pak. Ya, ada kopi. Kopi palai mau. Ya, palai mau. Ya, mana kau sih? Ngomong pak kau ai, kau ni ada ni. Oi, pak aku dah ada. Esa boleh usir. Klasik. Oh. Ya, mat powder aku. Ya, ngomong pak kau. Kalau si boleh aku pak kau aku. Saul dia, sisi lagi. Boleh umi kono kena pot. Amar ba. Aku nak kau balik pada tak tahu siapa. Ini rokok. Ini apa kau mah? Ya. Asal mantau kalau. Nah, itu dia apa ya? Kalau dia mau pulang kalau balik wah. Cara pasal dan marketing. Ya lah beli kalau. Sekian dia pakai kalau. Yo, Orang makan koma. Sampai kalau dia dia tahu memang obat macam apa. Tapi kamu dia tu kamar ba kamar ni. Kawan ni Fadi Fofo ni tahu tu. Awal ni nak buka tengok sebab Sabe? Ini tukang mau nak buat dia karyawan periksa. Dia pakai apa? Jadi kamu koma. Dulu lah pasal ni apa kini dia dua maka pulang. Yo. Ya, bawa dia ni. Nah. Ais kau buat apa ni? Oh, keras ya sama. Kapan tahu dia? Tahu ni. Saul mampu. Ya, kuat. Oh, masalah. Masalah. Aku buat kamu. Kalau yang kamu yang tak tahu kalau kamu. Supaya apa kamu? Kamu di mana sah? Ya, kamu. Masalah. Tahu masalah punya. Kalau Pak kamu. Selalu ni jangan ditaruh
Samoa Talofa le umang kafu. Sudah kan. Demo. Ya, kalau saya mata tu program ni, dia macam boleh nak jadi sama kau banyak bakal. Ayat kalau dia, ya, sama sama ni ya, Kau dah ada? Ya, kau dah kau dah. Betul betul. Betul betul. 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 Ini ngasih. Ayat luar kau masan. Boleh bayar. Dia mau diufi. Mau bayar itu. Iya, wani. Nah, boleh itu kita tak pas mayai. Dia kalau dia tak boleh ya. Kalau di situ kira-kira masuk dengan sama ia sawar kakak aku sorry dia mungkin buat apa ya macam tu buat kamu buat ni apa ni kaya ya dia bukan kau mau ini kona dia dalam variasi pada orang tua Oni. Maro tu foi dua fioma. Ya, macam waktu nikah ya. Jadi kio kamu ini memang jadi apa? Dia lagi rumah Samoa dia apa di Pungguni sah. Apa tu? Dia nak kena bakal. Dari aku masih tak tahu ada di sekolah. Dia pergi nak apa? Ya, mana? Kasi na pinay ni bis. Yo, sa kaya sa dia fiapi. Ya, siya na po ni ay. Ya, ya bakal. Ya, ila fakau pun. Fakau. Ay mau ay ini. Oh, ya. Raya ingat. Aku podcast. Claro, casi kalau mau kasih ya masih besar ya te puse claro yo yang mahal ini ya sao te aku ko luma ayat tahu makin wa bakang aku mandi luma aja lah ya malu ini berbuat kau ini ya berbuat ini banyak membela kau disukai nah yang kamu rumah ini jadi kolokan awal kau bamas yang kamu rumah sampai mengenai kasih dia kalau kalau nak dia kau ini ayah pola kau ubi dia awal ada bukan Kuan. Awalan mo lang kano ba? Awalan prepare at ya, why? Boy de bo. Yo. Morning. Ya, ako malon sa sumo ya. Ya, na Indonesia. Dia bukan sama. Ya, dia punya bawa ikan mana kau ada musuh berkut. Ya. Suka lah kasih mangaya. Kau punya mau musuh semua malu itu. Misalnya kan suka. Ya, suka. Ya, sama. Sawi, Ipona, Kok Samoa. Kamu dalam segala macam ni apa ya kita tunggu pamrina naik ini makan yang Australia yang mau nak itu lah mas
masani whatatianga o tātou makiti ia o tākina uma wātou mawha le tunu ia wa pe ko uma vai masani ia o se talatu na tātou makiti ngolei nei tai o la leile ia o mori mawina ai pe o le mai mo sila mai le tātou tunu ia ko leva o na mata tāpinaga o le fogo na tawuru le tunu ia a mese le unanga tātou makiti duas o whai tula lalo kulenga whala kutonga tau yo whala lawe whako se pape poi ia o le mori mau tātou whakalame ma tātou mo te le tau mafa te le me mata ia vaenga ese ngai mele tunu mau patonga te o ia foi me asfo o i la so taiao te ia uia la so taiao ia mo se se pa o ponga tātou poti ma le tele ko wanga mga ruenga mpucha me ia ku lalo le ainga wa so ku vo lalo ia e nga le ai fo le sia de ai wa u te dia no sal maketi o ma ba ia o sina na vaenga a la ba mo me fo le mal ba ku no se fulu mon tupu taro la poa ia ma a fa fo e pa u mai la se fulu ia al ma kwala poa ese mai le isi taimi de o pasia ko masalo po wa e for taimi sa fa le tolu mai e mo wai ka ko ka ma fo le ko wa ka ma ka fa pe e la po le bo lo su ka o le no fa no antu fa so le sa eta o e taimi na mo ya misiroki ya la to tele o le sina sina ba nga na e te ro ya sa o ya o telefone to tele la wa o fa taul me no misiroki o la tu fa ile lo wa nga ye ka ya fa fo ye to tele ya no misiroki la nga e te mi nga wa ka fi o so se fa pula misiroki fi o sa kamera ka mi lan o la po fa misiroki ke lo fo yo to tele o tele o se fa ye ni ta ele o sa wi ele fa ka ku ai por ma fa do ai nga i pa fo ye no mo le wala ia pe va ini sono fo nga fo ye le fa ta
o le makuala popo a whai Samoa, whai Palangi, whai Paka, o a umako i ngā whai so leo karei ropo a isko i ngā whai e rita. Paka Singa, Paka Samoa, whai Ia, puru kamu. Ia, moa e tā wha. Ora ka lima. Ka lima. I oi. Mo wale koe wai e nisi whai ngasa i aso ia sama-sama. I. Whai mamai. I, whai mamai. Usea. E ole koe le sao ia le kau kamare fuatia le. I. Ne wala umusafa. Ia. Ma yo aso isa i ka munga sama-sama fo. I. O le afuringo kamu. Pesenga. Ia ka mu sama-sama. Ka mu sama-sama. Sama-sama. Mo le koe vai nga ka mu so le mai fo ri. O la lai mau ai tufu. Saro lai mo ia. Ia lai mau ai o tufu. Ai o isi nga vai nga fo le. I vai ia tulanga o te tele. Tato market. Ia le foi mo mau il tato malo. Ia le tai malo. Le fuanga i fai me o no fa foi e tapo tasi mai ia e oi a tele. Ia o se fa mai te ina ia fai ona ma ve ona mo ia wala foi e o ina toi fafo. Ia. Tau so swali foi ia tato le unga rue. Ia ngal ko ia alu le ulo ya ale se kupe o mana ia whaanga ina e nisa lau whai whatoanga leo tintila toi whaanga ia le social media whaanga lunga o penga ta whailangi ia oi ngā lai maketi ai e ngā uma ngā whai mai e o tia pula wha mai o le maua tātou tia pula o leo maua pu e mai se ako se whapukunga kaloa lau e ai ia e whaatawa iai lunga le maketi laki si ta fili si vai nga ie ma se fota to mo market wala o me ala tu talo bo ie vai nga ave ia la u fai business vo ie fale ainga fai la to fale ainga o chips yo iso fal tel malo ia wa fa piko ale le afo ia kal fa to no foi ia wa kula ide ia ngale mai ai kan market ia lo ka manga la uma ia e fai ngo fie fo laki fo ia fa manu ia ina fo ia na ina fai fa to anga wai de ki ngai de se kai mi sa fai ale la uma ia yo aku mal tai na kama nga po le lori fo e lunga ia ko an fo ko anga i wa po ai ma ora ngup yo e vai ma anai mana ia o tal fo na to tere le o tau ko fia wa tala lo su fa tu la ia o fo le la kai mi sa wai la kai me sa ka ba le ka kalo le ka fa ka ala e matala fa sto sa ko nguya sa u male ba ngwa ka tia manaya o le sina vaenga pe ona ita tano a tato se me sta to fa vivianga talia ia tato vaenga mai le tato fa lo fa to anga ia ele nei ta ia lo pe se le ku kama
Toina, o fea e usu po ye. Ke o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā taili whare komiti. Palongol vai ngā lua polo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mananga te le ala, awano le leia le si talo sanga ia i mo se masini fo i le vidi ai la au. Te lo se whalo lolo mau i masini yo. Ui papa, ke haru sa o ala i vai tele. Ile whalo loa mo whatoanga, te maua i masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tu lai le whare komiti talo sanga ia. Na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Whiu mai loia tātou la lai funga lei, mai tele wha peasa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o wha peasa le longa i le 5-3-1. Pe asi fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Tamili wantine vaenga le taiao le o toi lua solo minuta le toi na talia le tula e iwa ya o tātou whaalawi lona ya o le tātou whaleoloa whaatoanga ya i le nei fo i vaenga le taiao ai le tātou whasasilanga tāua nei fitu i nātou whasasilanga whanua a vuma sautoa i tānu malala o matua whaasaina so se tasi ona solia le whanua le nei o le amolia o le tula fono pe ale utangia mai le nei whaasila silanga taua. Ia, whaia maleawa tele lo sainia beneficiaries, Mercy Avu o Nuausala, Catalina Avu o May, Paka Avu a Whamasanga, Frida Avu Camilo, Lale Avu, Maluni Avu. Toi whangamai tātou whaasilanga nei, o le whanua Avu masautoa i tānu malala, o matua whaasaina so se tasi ona solia le nei whanua, o le amodia o le tula fono pe ale utangia mai le nei whaasila slanga i le awa ma le whaaloalo sainia. Mercy Avu Nuausala, Catalina Avu Mei, Paka Avu Afamasanga, Frida Avu Camilo, Lale Avu, Maluni Avu o tanu malala. Ia, paunau tātou whaasislanga pe ona iai le vaenga le taiao tātou palame Talofa lava Samoa. Ya, ile langolongo somalo si mai al Fexco Company, na fionga le lipule ya mulio o male au whainga aluenga atoa lava, la tu tautoma lanto au nanga. Patalo fatu fo ile bulenga o le Agriculture Store Limited, la tu la lai sale longa, ya o vaitele, a mai se fo e funga lei, ya, ma lo lawa soi fo manuia, le o tala tato fale loa tato au nanga pe o na masan yai. Patalo fo ile sunga i le li fo mai pa li Dr. Samuelu Betaya ya mali fale tu o le fo wa ala usu fo inga luenga mtiu te tau amata ya o le neita ya ma lor so fo manuia ma lo le usu ya a mai se ai le to tele o tatou tunu a fai fo na ua poloka mai lunga le tele ya tulanga pe ona ye tatou wa fe malanga inga ya mai se lava au fai nga luenga wa tu manatu la wa onga faso wa leva na usu mai le awa onga tai au ya mai se fo il pitola awa nei matu el moli na ye la tau fanau ya e la tau fale onga le o toi tali wa tula ya ai a fai ona mai mai o se poloka ya ilunga lan tele ya ona sa ya ona lava il vai nga nga le poloka me ya e poloka lava ala me mai lava le nga mai a tiu ta vale a tala wa toi fo le mtanga wenga le la tiu te fai ya ilunga lan tele ya walfa so le leina mai o whamalanga inga le nei tai au. Ta lona mata o ngā tau sanga nei. Te le arpisi wale le tai au. Ma misa i sa wale mai o i waitele
whaasasao I kua I o le NUS. O le makua tumu a pisi. E o le tawa amtanga lava o le whamomoela tu o le whanau tu ina tu tamaiti a onga. Ia o se vaenga I sili o le tāua. Ia nei lo tātou tunu. Ia me se fo I o le tui loina o le whanau no ta inga o le tātou malo. Ina ia awe tamaiti le a onga. Awe tamaiti e loa whai kau le EPC ma le AAE. Ia ma awe tamaiti e loa tusi le ingoa. Ia ma whapena aio na hamata sa I ringa la tau I o tau sinionga. Le ia le waku le vaenga le piko I lalo. Le amatanga. Ia e whapena fo I o na solo maanga ia le waku fo le ma kaungu o I taunu unga le lei. Ai o le tātou ia na moni mau I lunga le ala tele. E le tele o taimi. Ia a mese a taimi whapena I tai au. A whai fo lewa pisi mai lunga le ala tele. Ia whaftai fo I malo le malo na fo I e la tau ia pita la au e tau whatamo e me tau whatele vave ia le tūlanga la tau ia o le pisi. Tātou ia ni ia solusu fitu le taf. Ia, a solusu fitu nei. Ia, toi lawa tai au. Ia, sa o le kala foi neri. Le kala foi neri le ura peseni skua keri. Ia, familia. Mo ka fo le fitu februari la. Ioi. Wa toi tai au. Toi tai au le aso ia umalo februari a mata lore masina o mati. Ia I le aso sa. Ko foi kasi ngi masinga pe ia nga mari e foi le toti. Ia. Pe yeso iso ia. Sanga wa lua iva. O le se ka sanga wa. Lua fitu. Wa lua fat pa wa le buka ia. O le ni le februari le faima so iso ia le pe ia ma o nga februari wo so ilunga ka usanga. Ni la va e ku pe e a fu for ka so fo mai la so lua iva ni ka usanga. Ia pa kwa lua iva ka usanga fo. Ia ka ko sa ia o pa wa ka le nga ka ko so fo mai mo ko ma fe ola ma to so fo mai. Ia ka ko fe la. Longo vinga la o tangata le na soifua la so lua suluiva. E ti lei ia le faitaunga o tausanga o lona soifua. Awa a fai e a fai o le tausanga fo inei le I februari la so lua sulvalu. Ia e sa o ai ia lau sanoanga. E le iso nga sofanga. E le la fa umi a kua ia la longa soifua. Akiro, kua maha ia. Kua maha ia, ko me maupe wa kua le pora mingo le whanga umi la so lua iwa so le o februari. Peia o eo te sema. A wo ki topa. A te loa. Ia, sa, mai a tae ao I a masina. Ia ka kua kulora I le sa ia matai a mati la tau ia. Ia ke lo fua pisi wha mati. Wa ka uroa mati. Ioi. Ia ka kua o taulanga ni so e ka le sia. Ia o te le lava vaenga wha pena wha so ia maise. Ia o le kick off ia le masina o mati le asu sa. Ia o le lua I wha mantunga fo ina ni so e ka le sia whato a whaatino ina la sauninga ta ua lea I amatanga o masina. Po le Samoa mua. Wanga na I e ka le sia ia e taipei lau mātou e wha mantunga sa uma. Ai ai lava e ka le sia ia o la tau lea ka lena. E na awa su Samoa mua e whaatino na ila la tau a wha mantunga. Te roa e o le safo I e tauna malamai la sabu ka kua mosin ka la foi ka o le pensini. Ia. Tiso, ia, tau suau, mai ngam whapena. Ia, mai le tanga loa tupe, wailanga ni whai mai Donald Trump. Ka ko ka mokala. Whamai ia. Awa ko ke pore o le makua ka ngofia, o le suau le la ia. Langa le ua whakau Amerika suau le a Venezuela. A le la ua o Amerika mi, o le ae, e le ia masuinga. Se ka mahoi do kalamu o limka. Peo le whanga solo le proceso, o le watinonga o le vaenga le avaso. E le vaenga lele na e saunoa I le lua talanoanga ma Trump. E le leila. I mo ka fusasia I kamakama I lima o Trump I kaimi. O la foi lave la fai la foi lele. E fiu ko inga ku e se le failanga. Ai uso kwa tai au langa ofisa o la fo ko ka kia mai nu. O singa me bo pole foi ko kino ka ko fela mai ska e ko la mo mai foi ka ko faila le va. Pensore, ore foi lo ngoi foi da le ari. Ia, o le tai au la vai la so fraile. Ia, o le tai le malu tai au aso. Ioi, e la so fala ile ai e fai me fia, pa pe o la so fala. Bo pe ia o ka ko kala ngol fa ngol ka sa.
Maku aku se venga mafala ko yo vai aso. Paulona o le nei aso frai. Le nei vai aso. I. O le vai aso foi nga le vai aso anga vale. Vai aso fa que va foi. Ya. Ai wa que fa pisa vai aso que vai. Foi se vai aso pe. Ya ele se mi ora ai fa be si. Agora fai canes kanga. Awa ke wai fa be. Ole soifuanga na le tau te ai. E laki ka la sa fai la ka lo na ngafi pe o tui. Nga fai ale long anu loi kua sole. Ya la mo le la ka pisa. La voi lo e masoema o reina o le kuperi. Lewa mafuta mai ia le tato team sa vai I papa sa taua. Ngai kama io paia fotia ma la ho team. Sunga tau whaia fotia, ia o le sunga I le leo mamoe, ia talo whatu fo I le tamamatoi ala manu, ia por kapteni o le ala. Ia. Alanga e miterol me mai team. Sunga whareti, ia. Mai team, ola ia ma la ho whailu. Lai fai lo kwale wali le mamoe nga po ara mi ol vai fa le po mo le le mamoe po Mava ai uma ka come whainga ruenga koe o mamai. Ya, de dei, a o ma se malu ta yao. Ya, palo, pa Talofa tu nai tu o savai. Vai, mai whala ko li poki wa pe mai ore la nei. Ya, po le tibu. Ya, ma au le lei o ka savai, ma le au le lei la o savai e ni ave sea. Ya, o no fa mo foi dele. Ele to tau fai lo foi de so e al palo tala titira to sa fata mo singano lua e sta mi foi na fanga so solo foi le io tato tardo mana ia o no tata mi va so fa mai mai il ta fa sol nei ta yo o las fora idea ai fai mari va tele por la me foi fa tu langa listo tele o ia sa vai o ia manga va bua no mafio anga tua ia fatulanga forte mi ia vai sia sina ia inga ia ma fai o for vai sola to ia mo tele sala fai ia va pe fo ia ta penanga tele la ia fia mai marto tele fai un meni vai aso vai ta pena ia inga ma lotu ia mo tatu o tunu ia fa ba lo nga ru le uta fai u nei vai aso ia va pe fo ia o ngan fa na nei as fraile ia fo lau mare ni tiu te mo faiwa mai se o ngā ruenga tātou malo au nanga pisinisi mare o whaioloa ia mara tātou o tunu au te tere a inga i nuu mawhioanga ai are tāpua I te talo le leoa la inga sālevi ina ia manuia pia Samoa mai le li ia manuia tere ni as whaile tāw tai Tele ia ole sabi Tele foi la aule vau Tele manu fele leile langi Tele teine a vakasi Ai silia oe la upele Lela lele o Samoa E mate mai olo tupua E te lo lengoa Oh, let me hear you whisper Let me hear your sweet, sweet sound Let me put my arm around you Let me hold you now To my lowly mind
solo Si mai lunga malalo awe ata maya Ata maya ia manei le tato aso ata solo Ata lunga malalo Siva solo Siva luna malalo ata maya ia mana ia le tato aso ata solo ata luna malalo Ole whawhiwhianga nā mai lewa besele benina ole tia whaule ni vaenga le taiao. Ia, tele i au le sami. Tele manu whelele i le vao. Tele fo i manu i le vao maoa. Upo le bese pe i ona whawhiwhia. Toa il tātou porklame. Talofa lava Samoa. Ele nei taiao le aso freili. Ia, whaatara watu i le tina i amatile matiasi. Ia, good morning mama ma lo lawa le seifu manuia. Na ia tātou paanga i Amerika, Samoa, ia na ia tātou paanga i Tokilau, ia maise New Zealand, Australia, malo tele o Amerika, Honolulu, ia o na ia tātou paanga i mafuta mai siamani, miso o staffa nei, ke lope lo maua, mai ia tātou whaasalauga, ia malo lawa le soifo maua, malo le langi mama, ia ia le li. A en taluai, o le o tātou o mai fo i le si, ui le tātou poklame, Talofa lava Samoa, i le nei taiao, ia ona moli leo nganga whaaftai tele lava i le fionga le li pule a moli o, ia mai se fo i le bulenga ma le o whainga aluenga, a le Fexco Company, ia lango soma alosi le tātou poklame Talofa lava Samoa, e le nei taiao, ia mai se fo i le mamanu ma le pa ia le anturu i la tau maaftaina, ia a tātou whaasalanga le ngopega te whailangi, ia se ia ulia fo i taiao momua, toi mauleo se isi whapoponga le tātou poklame Talofa lava Samoa ai. Tai tama le nganga le li i tiu te mawhaiva, ia mai se fo i o whataano no inga, lawa singa mfofanga pe o le gaile ni yaso, tangata malano le atiae, anga le li i mea uma lava, ia tātou toi whila i fo i lea i le aso tai au, ia ai manuia tele, ia ngā duenga matiute o le nei aso freile manuia le weekend, tātou tau mawai le whawhianga, taulu ma nave Miss Luksua, ia ona tāno leo le iwa, mai al tātou Talofa lava Samoa, ia tātou se atulea so ta inga tu sao, ma le leite o whawa malo New Zealand, ia tātou tala fau ole nei tai au.